Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak intun bigat. Tapno day ta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman lain. Sa gudahin nga ruti surat ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga suray da nga napoluan supli. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Kagrub-rubwat manen digiti tuwang anak ko nga pa nagbasa. Idin to tasyak kat daskan nga grubwatak meten nga mapanagtrabaho. Iti damok nga panagtrabaho akas may sa akahera. Iti may sa nga pagtagilakuan iti pasalubong. Nagraduarak iti accounting, idin to ta kinamainstrument tin trupos ni Willie nga asawak. Ngayon manong, opo na ikidin tigasat, agpadpada kami nga asawa nga awanti, masarakan mi apernamente nga trabaho mi idi. Duwati anak mi, da John, nga adan iti high school, ken ni Nancy, nga burdek, nga dapay lang iti elementarya. Amo manong, Surayda talaga tinagan ko. Surayda. Ket pasaray birngasadag iti rayda. Ngemi di agangay. Idi nakaaramidak manong nemi iti saan nga nasyat. Binirngasandak iti suplidak. Imbes nga surayda ket suplidak. No kasano nga napasamak amin, isutinak idinote nga salaysayan manong. Kas na ko nagitay. Madama nga grubrubuat. Kedeta. Dagdag-dagdag dikit anak ko. Hoy, Nancy, sa paam to tagawid no aldaw anak ah. Imunan ni Nancy. Ininto ta. Ni Madjon manong nemi kat imasadag kanyak. Dagasag to ni Nancy into nagawid ak mami. Agkuyo kam to ng gawid. Mami, ta allowance ko. Please. Oh, mano ka di tayong dinaldaw ng allowance mo? O, detoy. Hoy, isang umanay mami. Itapay nga ron pagbinihan dak. Mano ko mga ron ti pagbinihan dam. Oy, John, ha? John, punon saman kami ti damag ko nga amumuntig sigarilyo. Ni, saan mo na, mami? Una mo pa hindi aginom ti arak. Alo ni mami. 14 pa lang ti tawon ko. Ore man no, ore no manuntun ti tawon mo, John. Dumabaling kat sa mga aramiden ti uminom ti arak, ha? Kadagsig sigarilyo. Oh, dahil tinayon di kwartam. Okay, thank you, mami. Bye. Oy. Laglagi pa mga dagasin ni ating mo, ha? Sa painyo tagawid. Hanggang balbalog. Di dito umasadagmatan ti asawak, manong. May sama dati nga dumawat. Di mo't mapa nagbasa. Ay, nakalayon ni John. Saan na ka namang nagpay? Sakmang matikam di kwarta. Rida. Tapang ko sa Rambuili. Ano? Pangusaram ko ma. Kaya nanak mo nagsabot trabaho ka. Trabaho tinga sa pulen. Wano di kini barakadam. Trabaho. Huy, sapo. Ngam dati matlangan tinabati. Dati inutang ko kinina na Belen. No intad ko kayong ka tinabati. At dapat nga harot usarak mat. Nga sumrek iti trabaho. Maladawak pa din. Kadamok pa ilat ti sumrek. Ado na pa lang aming among masao-sao. Ano? Adukit amin pa lang amin sa oso, isted mon. Nay, dahil ni Violi. Karuba tayo nga kaduam nga trabaho. Tan, maladaw tan. When Violi, umaya kon. Lamot to yung latadeta kwartan, nga dakeng ka, umutang kanton kini Violi ti parakeng ka. Sige man langin. Oy, Willie ha, trabaho ti sa pula ha, saan nga naging barakadam? Wen, ingkan, kat maladaw kan.
Kas diyang eksena manong name iti day di nga bigat. Nagpakadang imunan, nagdito ang anak ko, inikak ida ti kwartada, napangko pakit inutang. Sakit inala, ni Willie dyan nabati, at dapat nga kwarta kita. Kit damok iti mapanagtrabaho manong. Ngagturong iti highway, nga pagpasada ami iti bus, uno minibus nga pagluganan mi. Alisto ham, ana? Iyal alisto ti magna rayda, bareng no dagos nga da minibus nga pagluganan ta. Napampanunutin, sana ka da marigatan iti trabaho. Dati akmuntin nga kahera, depende rayda. Iti pasalubong center nga pagtrabahuan ta, sika iti pag-orderan da. Sika pa iti mangisagana kadag iti order da. Sika pa iti pagbayadan da. Nalawag. O, no adda orderen, isaganam ti order da. Kwenta mo ten. Sa damon ti baga numano, bayadan da. Iaawatan mo tumat ti pagbayad da, alandan tumat ten. Siya pitagbungon. Kinakabilitan na siya kami tagbungon na. Ay, hapo. Ado tayo man, di ba? Huwag ka tuwan. Adag iti counter 2, counter 3 ti ay mo. O, agabay ta lang. Counter 2 ken counter 3. O, saan man lang narigat kat no, ado ti customer. Pila-pila. Nangaroon na no gumanat da. No agtarayan di bus nga nagluganan da. Naglagay pa. Tapwesto, pasalubong center, nga pagtrabahuan ta, kat dagdagasan, dagiti lugan. Kat ado pasahero da nga agatang ka, dagiti pasulubong. No, damay sang parinyas nga nagsardeng. O di mo sa amin nga pasahero na, kat gimatang da di ado. San sumaruno dyan Partas, uno sumaruno dyan Maria de Leon, sumaruno dyan, dakat pala Pilipino Rabbit ita. Ganda dumabay, hindi kita minibus, hindi kita private, nga luglugan, nga umay gumatang iti pasalubong. Ay, hapo, biyag na talaga. Uwing gayam. Iplet siya naktupay lang, ha? Ano ya? Siyak tumat ti mga iplet kang kanto nagawid ta. Bumali akto. Ay, susapo. Umayad na ka rod. Damdamong pa lang, bumali ka na dagos. Imbaga ta sikat inala da nga kasukat dyan, nag-asawa nga kahera. Nalibatang ka din Yoli. Ninong mi iti kasarte aking kuko ti pasalubong center nga pagtrabahuan ta. Basta ka di. Uy. Oh, datan di minibas pagluganan ta. Tumaritan, hindi lubong ka rin. Tapos dyan iti dialogue mi manunimi kini Bewley nga katrabahuak. Damok na trabaho. Kadi di adakon manong nemi, iti pagtrabaho wak dako, nagrihikat Diyos ko. Naira na akon nga dupudup, di kiti aggatang, kat nagado kami. Namuna ka syakti talagang tiradaan da, counter 3. Naggatang, wait lang po, relax lang. Hina-hina lang, mahina ang kalaban. Dato yan ti, ay, matin. Dinamat inorayan ti suplina. Mga nasublianan to. Siya kamatin na ma'am. Sige. Next! Awanin sir, ma'am. Di kita laing. Di kita laing, ti order ko. Okay, wait lang. Wait a minute. Contact lang naman o. Basta laing manong name it trabaho, narigat talaga, sarasarapan. Nga magmulmulang lang kamaten, no awan, iti umay gumatang. Nga mamanumit lang oras, manong. Ay nga mansul. Dito yung discipline, sir. Okay, next. Ha? Jakmat gayam na pitot, nga inted amin nga suplina. Basul ko pa. Hindi naman ngamin bilangan ti suplida, sakbay nga pumanaw da. Dito taday, nakalawlawang nita ni. Count your money first before you leave the counter. Kumangganat na kami na, nagtaradya lugandan. Sorry, di sublyanan yun to, no talaga malagip yo, nga ngustot pa ng suplik kada kayo. Ay, hapo, sublyanan to Numamon da nga kurang di supli.
ngem amom ka di manong nemi nga itiday di nga nagmalmalim nga damok. Nasulisugak ti basit lang kantidad kare di damok nga aldaw at trabaho. Awan tinagsubsubli idi nga imay nangala ti suplida. Ken mangibaga akurang ti suplik kadakwada. Awan met. Ket masansan met ta nakastat mapaspasamak. Uno mapasamak. Ano adda makalipat iti suplina jak ikamkamatan manong. Ken irang rantak pa yan nga saan nga iti husto nga supli nang runa no dakil ti kwartana. Ket awam met mauawat ko manong nemi nga reklamo. Ket kastoy di si Marno pa nga napasamak manong. Pinayabanak ni Ninong aking kukwa ti pasulubong center. Nagdugaw ka, Soray. Kagamanak Ninong. Kumusta? Di ka di malimarigatan? Okay lang Ninong. Sa amin lang narigat ti agkakaribuso di kiti agatang. Nukas ka sa nulayan kita manayonan pa iti suki tayo nga bas nga mangidagas ka da kiti pasaheros da nga agatang ka da kiti pasalubong da. Kita unayo pa kita naimas pa iti aramid tayo Ninong. Iso nga talaga nga dito ida nga umay. Dito pa iti may isang rason no apay nga umad-ado ti suki tayo. Kahit umad-ado pa yan nagiti suki tayo nga tour guide. Ano kasapulan nagiti suki da nga turista iti pasalubong dito ida nga i-drop dagiti pasahero da. Ama, adada nga mumaknang ka gamatikas ti nga negosyo Ninong. Kaya kahit kumit lang iburay data nga blessings At kadagpaot ka dito'y Soreda. Ninong, agpaot ka dito'y no nagagat ka. Agyawanak Ninong, kidawan ti pagdanagan nyo. Nagagatak, ken igagagat ko pa'y. Nagagatak, ken igagagat ko pa'y. Kunak manong, ingagagat ko. Ti mangted ti kurang nga supli. Ngano sanda nga bilanganen, akit andan nga among nga kurang. Mamanumat lang na kitay, madlaw na nga kurang samat ma'am. Ay, dito gayam ni hako na pidot. Dada. Kasjay. Ngano sanda bilanganen, kuka ko na. Ganiti ba isang malem nga panagawid mi kini Violi. Manong, plete mi dua kami. Uy, Sorayda. I-plete sa nakmanin? Thank you manin No problem, Violi. Ako rin ka. Masansan naman na loko nga anya? Ano't madbadlo mo, Violi? Rayda, masansan nga madbadlaw ko kasla pagibasuraan na ata shoulder bag mo Ano yung pagibasuraan nga magbagam? Kaya naman, apa nga nalam ti bag ko? Kasla na basura ti kwarta ti bag mo. Bimali ka manin? Saan? Sikaw mat? Ni Ninong ti pasaray pautangan nak. Dumot kami nagiti kasapulan nagiti anak ko iti eskwela. Kaya ni Willie naglaig na dumawat ti kwarta. Nangaruna no awal na ti trabaho na. Sakit daling agsukal, saan? Kung nga kendamag ko nga ni June, nga anak mo, ngayon na. Apay, Beauty, pasari mabartag ka no, Kaya nagsigsigarilyo. Apay nga dito tanggaran. Tinggarin mo matang, ongtan mi pa nga, tsaka mo. Dinakbat tulungan ti asawak nga mangtinggar kang kuana. Ay, susapo, Soray, nakasano, kat mamartag kami ti asawam, ken sugador, ay na Sorayda, no saan mo nga dagos nga maanawa dagiti agama, ay na, agproblema ka kadakwada. Wain manong nami nagbalin nga problema dagiti agama. Ni Willie agsugal uminom, di mat agsapol ti trabaho na. Nga ta tigapunan no ko apay manong nami nga iranrantak at talaga ti saan nga mangted ti gusto nga supli.
Manulang ti suldok ko ma. Hanga umanay. So, dahil ko na. Handa bilangin suplida tagumangganat na di okay. Yung kastamat ng teraramidan na kita agama. Kasi ti may nga malamano. Hello, my dear mommy. Nabartek ka manen? Mong buobingan ka, ha? Anay ka? Anay? Apay ka tinong banak, mami? Saan lagi tayo tat mo oray mo, ang babayin mo? Apay ka barbartek ka, ha? Naipasubok lang, mami. Panulutawin mo. Pinagpaanadak na kiti barakadak. Pinagpaanadak, ha? Si Kapay, ti pinagpaanadak? Nangalam ti kwartam, ha? Itibag mo. Anak? Inalipatan yon. Kakaiso ng ti kwarta ti bagyo ket. Kakait mo sawit? Nagtakaw kay ti bagko? Alo ni mami. Kita impakadak mat kang ka. Dumawatak. Bakwarta mami yan agad. Mangalak at ti bagko ko na. Hindi iso nangalak. Kaslayo lang ibas basura kami ti kwarta ti bagyo. Diyak mo gustuhan ti arar kastoy mo pas pasabak. Kit ni dating mo. Sa dito yan na. Abi kaming nasandak kang anawain ti kastoy nga raramitim ni dating mo. Madama nga mag-isugsugal ni daddy, mami. Alalaga, karbaturagin. Kit na ito tatagdaanam, Jun. Kakaasi ka kanyak no sambong isarding tiraramidam. Manong nahimi kas tamat din ti mapaspasamak. Malakip ko ang peso. Busy at ngamin kat dumawat kanyak ni Jun ti kwarta mangalakayin tabag ko na tanam na mak ngamin nga adalat ta kwarta kat adulat tat kasla na ibasura nga kwarta iti bag ko. Nandito man yung sa ngarabi nakaturog yung nagdiduan anak mi manunimingim ti asawak awampay. Hindi ta makariingak nga kaslad da mangkurkurimas iti bag ko manong nimi. Ha? Ay, sino ka? Mananakaw! Shhh! Sumartig ka. Sumartig ka, siyak na ito. Willie? Apin nga di mo pinagsindi ti silaw. Kinapin nga kurkurumisam ti bag ko. Naabakak ti sugal eh. Kahit ko ti mo brot. So nga, ala kami di kitoy. Ha? Saan mo alaan di kita nga kwarta? Saan mong isugal? Kasapulan di kita anak ta. Kasapulak mo. Isublim kanyak ko nak. Ay, ituloy mo kidin ti maturog. Ay, Willie! Isublim di kiti kwarta. Saan mong isugal? Willie! Mangrugin nga agbabawi ak iti aramid ko manong nemi. When? Maisungsungen tinauna nga anak mi iti bisyo idinto ta ubing pay. Ken iad addan ni Willie iti kinasadut na. Ken iti kinasugador na. Ken adda ti panagbabahawik idi tapaayaban nak ni Ninong iti bisina na. Kinapudno na manong nemi nagsaludsodan nak idin taadan ni kiti reklamo kontra kanya ngem naglibakat. Gamit na ito ang kundaway panang salangan kanyak ni Ninong manong nemi sa anak kon makabaglibak. Dinadael mo, ti panagtalik kukeng ka, Sorayda. Anak kapay met nga rut iti kasar. Ninong, ada ka di pailang gadat mo aglibak? Saan mo ka di pailang aminen ti kinapudno akas ididamo nga nagsaludsudak kada kayo? Ididamo nagsaludsudak kada kayo amin nga kahera. Sa sino kada kayo ti saan nga mangmang ti tiusto nga supli? Tato di idin di ka nagreklamo. Awan tinangamin kada kayo. Sa ita, aglibak ka pailang. Ninong ko, nakalawlawag dagiti pamaneknek Sorayda. Sika laeng ti itudo dagiti agreklamo. Sika ti bagada nga pakalipatan da iti supli. Sika ti tududa nga kurang ti panagsupsuplim. Iti counter 3. Saan damat nga itudo? Ti mang suksukat ken ka iti counter 3. Ken kang runan ti amin Sorayda. Nakalawlawag nga mabuya iti CCTV iti kinakusit mo. Ninong, makawanan na ko ma. Ano gutek, nasulisog ak Ninong.
Sayang, kimapsot ti negosyo kapuken ka. Hamong ka ni, no anya ti awag da ti negosyo kapuken ka? Pagawanan lang ninong. Pasalubong center nga saan nga mangmangtin iti supli, ken husto nga supli, di sa ti awag da. Sanggun doon ko lulitin pa ay ninong, pangasip, tabakawanan lang kuma. No saan ka lang anak ti kasar, palungsot ka kumay ti pagbaludan. Hey, pumano ka! Ninong, ika na kumapit ti maoti akong daway pangasip, ninong. Pumano ka! Ninong. Manong name daytan siyempre, tinagapaan min iti asawa. Sabi kami nga inaramid mo, gapo ka na kayo! Ana? Inaramid ko, gapo ka na kayo? Sorayda, gapo iti kinasadot mo, Willie. Nga imbes ko mga trabaho ka, imbes ko mga sikat, mga isakat, di pa nagbiag tayo, nga man niya tararamidam. Wadang umanay ko mga rod, namnamayon ka di nga rod, nga umanay ko matisweldok, kadigit adong nga gasgastusan dayo, manon gasgastusan di kita anak tayo, di pa nagbasa na. Sakit kas dyan, tinaramin tinauna nga anak ta, nga imbes ko mga sikat, di mga isuro kayong kuha na tinasihat, nga man niya tararamidam. Ano tararamidam, Willie? Kas ama? Alaman? Husto na nga rod ng bakit, sorry. Kasano pa itatibiyag tayo? Naikata ko niti trabaho. Bayam ta siya akong nagtrabaho, Sorayda. Ikarik. Nagbabawi ak tinaramin ko. Nagbabawi ak tinaramin ko. Mami, June, makawalendak man, Mami. Amok na siyak pwede man siya nga nang idurun ka na kayo tapno. Aramidan nyo tikas jay. Ikarik, Mami. Nagsingsing pa etakon. Nagsapul nga rod ti asawak iti trabaho manong name. Imbag, talaga nga seryoson nga nagsapul ti trabaho na. Kad iso itante ak trabaho. Di ba kadakas manong name, di nakpagtalnain ti konsensya. Ure maturugak manong name, agtagtagainap pa. Nga mong kanima manong name, no anya tagtagainap ko. Kaslak trabaho pa ilang nga anta kiti pasulubong center ket dupudop nagitaggatang. Ket ulit ni bagbaga kadakwada, count your change before you leave. Take two. Count your change before you leave, ma'am. Your change, sir. Sir, your change. Sir. Ha? Di naman inuray. Sir, tisuplim, nalipatam. Sir, mabitlang, sir. Sir, tisuplim, nalipatam. Sir. Sorayda. Hoy, kinig ka. Sorayda. Ha? Willie, tagtagainam ka. Abi kang kanang nagtagtagainam ka, stoy. Abi niya, sir, supli, sir. Urayam, sir. Nalipatam, sir, kung kunam. Kamat ko, kamba edi, di ay supli ni sir. Nalipatan na. Ay, Sorayda, pagtanay mo ti panunot mo. Ha? Urit at damat ng trabaho. Ken saanin nga sinunutan pa ni John din nag-inom kinagsigarilyo. Uri maturog tagtagain na ba? Nga isubsubli mo hindi kiti supli. Wala, ikamat ko pa yan. Ipurwak ko pa yan. No. Imbes nga ibag ko. Nga edi kat andarata ti bag ko, di abay ko nga no, malipatan. Isupli nga sanggong itan, kit pangko na bag ko. Ay, aramidag, edi. Ayat ko lang nga masuportarang kayo.
Basta lang, tibi. Yan tangi, nagpapabawi ka matin. Oras na damat ng trabaho. Isumit lahat na pampanutik eh. Nayonam, tipas na mong kararang iti Diyos. Kaya hindi mo liplipatan da kararag, sakbay nga maturog ka. Pasensya ka, no nalaw ka kumandi turog mo, Willie. Alala, itulit ang hartan ti maturog. Sorayda. At sabi ko ma, saan kanton nga tagtagayin na pay? Ket ka po tadda kung dito'y balay manun nimi ket ti asawak ti agtrab-trabaho. Siya ko na ti mapan iti eskwela da Nancy nga inauding anak mi no kasta nga da meeting. Awain, alas 3 ti ko na ni Nancy nga meeting iti eskwela da. Sa bagay, nasapa pa eh. Suplida! Sino iti? Suplida! Orahin nak suplida, tagkuyog ta, nga mapan mag-meeting. Ni Bioli. Sino pukpukawan na? Nga pag-urayan na? Orahin na, kurakit! Tiglukot to yun. Siyak pinladadat to ya. Ay, agamanak. Salamat na inurin ak mitlaeng. Sige, indan suplida. Sino ka sasaritam siya? Sino kumabay? Surayda tinagan ko, saan nga supli. Ha? Surayda? Nagbaling nga suplida? Pasensya kan gayem. Kasda nga minti mangmangig kong ibagbagadakin ka. Saan ka nun nga Surayda tinagan mo? No di ket suplida? Makakarkaro kayo, mat. Sige, hindan. Sorry, ha. O may kamat meeting. Katuin, classmate, naging anak ta. Kaya naman gayam, suplida. Ay, Surayda. Good news. Naku ba ito good news nga magbagam? Kalpasan nga imbagam, suplida nga nakang ko. May ba't kaya Surayda? Bisa ko Surayda ka suplida. Ano suplida? Good news. Ano kumanta good news yung magbagam? Pakpakumustaan na kanininong mo. Kadi. At dabakante. Agsublikan. Kaya. Ano? Kaya't nakalagid din nga kaniti nininong mo ti mauding at tsansam. Basta sa muntun mo ulitan pa tinaramid mo. Mabainak san, Bioli. Napimpinas mo lang nga nagsubli ka tapno. Awatan na kamanin nininong mo. Nasya tunay tapno madalusam tinagan mo. Kasta nga ta, Bioli. Uwen. Basta saan mo na ang ulitan tinaramid mo, suplida. Ay, Surayda ko nakuma. No supli, edad mo amin. No malipatan na di supli, ikamat mo. Kat no sa mong maikamat, hamong ibabag. No digit urayem nga umay taklimen. Uno isurrender mo iti management, nga adda supli nga naala. Kasi taramida ma, Jesus, apo kita magkadlaag anat na pasamak. Dandanin na yaw awan, nagiti agamam. Gapo iti supli. Nako. Sige, amon ulit-ulitin. Saan ko itong aramitin kunak mo? Pinakawan kan inawat nakmanen ni Ninong manong nimi. Kat manipot idin saan ko nga pulos nga inulit pa'y di nga inaramid ko. Ikamkamat ko nagiti supli nga malipatan da. Kaya nisintabo ket awampulos ti kurang ti supli kadakwada. Kaya ti supli tinangbalinan manon na yung pakalaglagipak ti amin. No baunek di anak ko. Hap? Sabi mami, supli. Allah, di supli da. Ti suplited mo, isublim. Pinagatang kay ti gatang mo't patis. Nagdakil tindad ko pagkatapos sa mong isubli. Sige, mami, isublik kada kayo isublik. Pwede nga rod, manong name, ti pagkasalita, kinagyaman naklauna, iti anos mo nga nang ibasa. At sabi ko antak tultuladen, iti hagkarkahera. Nasaan dang iti usto nga supli.
Sapay ko ma, tada ito timang ten iti balaag kadakwada. Damat na ibati nga liwliwa, ken pagsalimingan ti bihag kada kinipada ka nagbuya, ken nagdengeg. Toy nga ro dagyaman nga pagayam mo, suplida, surayda.